Boss, kuri uyu mubumbe w'isi dutuye urangwaho n'amabandi, ibyibe n'abicanyi batandukanye. Hari ikibe kimwe mpuzamahanga gishobora kugukorera akazi nk'uko ubyifuza. Ni umusore w'imyaka 26, apima metero 1 na santimetero 70. Muri 2014 yahawe akazi n'ibyibe by'Abashinwa Triad. Mu minsi 3 gusa misiyo 60 yarahawe yarazirangije. Nyuma y'imyaka 3 gusa yongeye guhabwa akazi n'ibyibe by'Abayapani. Yakoze misiyo 80 mu cyumweru kimwe gusa yarazirangije. Ni umusore mwiza kwisura, gusa ibikorwa bye biratandukanye. Arashinjwa ibyaha by'intambara ndetse n'inkomoko ye ntagizwe. Uwo musore ndi kukubwira yitwa Muhammad Al-Sharaf Nyakse. Ikindi ugomba kumenya kuri uyu musore, ariyubaha kandi anywa n'inzoga zihenze gusa. Icupa ry'urwedensi ya rimwe n'udukombe 3 tw'urwogo nibyo bitumye ngwa gutya. Nabitabye banyakubaho. Nyakse numvishe serve yawe, numvura umusore ushoboye akazi, metamo koza kunkorera. Nyakse rero muri aka kanya ngufitiye ikiraka. Boss yajye ngano hacitse ibinga n'iki kumwenda. Uri narabuze ikiraka cyo gucya kwiparura yacitse. Mana we. Rwose urabukoze. Apana ikiraka cyo kumwenda, ndavuga ijob. Nyine hari akagabo nshaka kugutumaho. Ese boss wakanti cross up cyangwa kuri messenger cyangwa nabuze kubikorera. Kigorye. Ndashaka kujya kugakuramo akazi. Ariko boss nkurikije ukuntu uri kukavuga gashoye kwa ikanamagara. Iyo ushatse wakishyura ukanategeza wabona kanazanywe n'umuyaga. Wapi nagaruko ari kanamagara. Ahubwo nuko kanzengereje. Ese boss ndabigenza gute? Wowe uragenda winjire mu nzu ye. Ariko boss kumvikana ikintu kimwe. Iki? Ni mumanga bakanga kumakareba. Ngibe ndete nigarukiye. Umva igicucu. Kurabugiye kugakuramo akazi urabugiye gusaba amazi. Akosundi boss akugagabonye kanuki. Gafite metero 1 na santimetero 50. Dana gasumba. Oya, aho ni mu bugari, mu burebure n'ebyiri na 20. What? Gafite dani 7 muri taekwondo. Ikindi kandi muri 2016 mu irushanwa ry'aba bodybuilders aherutse kuza ku mwanya wa 2. Ariko boss uruzi n'ikindi mwitaze gutandukanye inteko ya 11 n'iya 12. Akosa akagabo n'urugabo. Ngiye kugenda nyitungure ikubita isasu ryo mu mutwe kitegipfa kuko tugiye kugwana na Apollo gikonje ngome. Nta kibazo boss ahubwo reka mite ngende. Ikindi kandi ndashaka umunzana kamba nk'uruhinja rw'amezi 6. Uri kunyuma? Boss niba umusore urura warukiri kubwira duhuye mu kanya soko ari ahanze ahubwo sinagugura ubunyobwa n'ubwa singa n'ubwijana. N'ubwa 20 tukagura ku kigo.